Pre samo nekoliko dana član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da novoimenovani visoki predstavnik Kristijan Šmit nije dobrodošao u Bosni i Hercegovini, da je nelegalno izabran i da se niko od predstavnika iz Republike Srpske neće sastati sa njim. Međutim, Dodik je opet promenio mišljenje i sada poručuje da je spreman da se sastane sa Šmitom, ali ne kao sa visokim predstavnikom. Rekao je i da bi na tom sastanku bili i predsjednici ostalih političkih partija iz Srpske. Da li je ovo još jedna Dodikova igra i gde je u svemu tome opozicija? Opširnije iz Banja Luke naš novinar Radoš Krstojević. Radoše. Politički analitičari sa kojima smo razgovarali u potpunosti se slažu da je sve navedeno još jedna Dodikova manipulacija i predstava za širu javnost. Kažu da Dodik igrajući igru toplo-hladno prema međunarodnoj zajednici u stvari samo pokušava da ojača svoju poziciju, a da mu je opozicija na tom putu glavni štit. Ističu da ovo nije prvi put da je Dodik u probleme koje on izazvao uvukao predstavnike opozicije. Politički analitičari upozoravaju da u opoziciji moraju biti pametni u donošenju narednih koraka, te da ne bi smjeli pristati na igru po pravilima Milorada Dodika. Ono što također naglašavaju jeste da bi u slučaju neslaganja sa međunarodnom zajednicom deblji kraj mogla izvući Republika Srpska, ali i njeni građani, a sve zbog jednog pojedinca. Samo dan prije nego što će Kristijan Šmit preuzeti funkciju umjesto Valentina Incka, Milorad Dodik sazvao je preskonferenciju na kojoj je poručio da nema namjeru da poželi dobrodošlicu Šmitu i da se neće sastati sa njim u Sarajevu. Gospodine Šmit, niste dobrodošli ovdje, vi niste izabran kao visoki predstavnik, nemate nikakve ingerencije, Republika Srpska nema potrebe, niti će poštovati bilo što vi uradite. Dodik se, kako je i najavio, nije pojavio na imenovanju Kristijana Šmita 2. avgusta. To je bio zajednički odgovor političkih partija iz Republike Srpske ne samo na postavljanje Kristijana Šmita, već na djelovanje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međutim, samo 2 dana kasnije Milorad Dodik je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na kome su prisustvovali i ostali politički predstavnici iz Republike Srpske, samo inicijativno i u ime svih iz Republike Srpske, najavio da će se sastati sa Kristijanom Šmitom na Jahorini, ali ne kao sa visokim predstavnikom. Pa eto, možemo na Jahorini, doćemo svi mi političari iz Republike Srpske da vam kažemo da možemo razgovarati s njim kao bivšem poslaniku Savezne države i Saveznog parlamenta i sa Saveznom ministru poljoprivrede, čovjek koji ima nesumnjivo velika iskustva, ali kao visoki predstavnik on za nas nema legitimitet. Najava da će se ipak sastati sa Šmitom, te da će na sastanku biti i predstavnici opozicije, dokaz je očigledne političke nedoslednosti Milorada Dodika da konačno stane iza svojih stavova, smatraju analitičari. Ukoliko opozicija pristane da igra tu igranku koju Milorad Dodik nameće, da se i oni pojave na tom sastanku, mislim da bi to bio jedan katastrofalan potez za njih, da bi bili uvučeni u nešto što oni nisu zakuvali. Jednostavno, Milorad Dodik je bio taj koji ne priznaje visokog predstavnika, ta stranka SNSD je proglasio visokog predstavnika turistom. I komunikolog Mladen Bubonjić kaže da u opoziciji moraju biti veoma oprezni. Sve što sada vidimo je već viđeno toliko puta. Dodik je poprilično impulsivan političar. Često u afektu kaže neke stvari pa se poslije povlači, poslije se posipa pepelom, poslije pokušava da ispegla stvari. U svemu to ima dosta manipulacije. S jedne strane, s druge strane, opozicija je po ko zna koji put naivno prihvatila i pristala na Dodikove te manipulacije, pristala na te Dodikove igre. Ako se zaista radi o novoj predstavi u režiji Milorada Dodika, šta će to značiti za Republiku Srpsku? Ukoliko je jedan političar nedosledan i to sprovodi u delo, tako se ponaša, to ide njemu na račun. Međutim, ukoliko se u celu tu priču uvuku institucije Republike Srpske, Narodna skupština, vlada i tako dalje, onda imamo jedan problem čitave Republike Srpske i narod će zbog toga na kraju ispaštati. Da li će se i ovoga puta Dodikov stav hoću neću možda odraziti na funkcionisanje institucija Republike Srpske? Da li je opozicija spremna na ustupke i da li će povući prave političke poteze? Na ova pitanja odgovor će se znati u narednim danima.